Sinami, tuturi hamu mami, so ni masani atay parko sinami. Ipaparan ni opui. Di bagasan Bornginoon, asa takas zo patortor hami borunami. Imana pasadaho kita, paparan ni oputa. Imanu ay songo buah-buah tu amura jani namalo nami. Songo ni masani atamang namalo. Martada sugut marna punau kasan. Jadi beulot tahun nuain hasadaw ni paparan di kurta tiap bulan namarithehon na boruta. Nampor na sumuro para tio pertama si monang-monang. Atong asa takas dituturi ulang tahun. Asa takas marhuta-huta na borutai. Baik kamu malagi-lagi tiar. Sungguh dia makaso malani na borutai. Sungguh ni mapira saat kamu na tutunami mardonga mole adik. Manang turi yung sumok bukan ulang te baga sa bonelio. Dari sa tabigolang ma iluluang gulo na marsihormatan baga sa tikyon. Kompar hubang iluanta. Kompar hubang iluanta. Lagi di mana ihor derita sudiak kaniak irohata sohon nanawan ang ihor hata ni nabong tibaga sa tikyo. Jadi na hubang idohon iti. Parjolo nga hubang idohon na sanggiak maniak pita-pita dia martong ding martosoran dia martangkatang kasogog balad isudiak ka panay nga na kapaparan yoki. Usudiak ka daladala manak kita hiti. Aw marpangido na baga sa tikyo. Sudiro hamu ka naborunami songoni-ma kapaparan yoki na mabuat tunak kau. Asam gia boy na pita-pita aja kutangi ho kabin non dia. Video ham yang maues yak ka manangion hatanya kau kibor boleh benampor. Alai sada-sada menjulu butuh habis songoni-ma hambar bagi dua. Jadi on gubernator martongan ibagas pe kami narong tunak ke servis ni sukun nami sia sada ditahi. Siya sa luhut na pamparan yung figur tati abuna sampai sakakat sampai usia pudan. Niak rohanami, maguas sami, manangihon hatan ng pori balita gami balita horas. Nalawa dua hononda, nalawa balita hononda. Uhita akka pinoparna manang anak ni botona. Dari baga sa TikTok pe. Asang gia may martada sa mundo markona sa mundo marsibatudo sa mundo kakataka. Asang giat martinang berbinege, asang giat unang arong na mga langolangin na ito na magulong dala hinabubuch. So kanima na ganit so taso pa na humaliyak. Atong habi na bang idohon baga sa tikyon. Tadulubi ba sa konaw. So kan na pinil na porot at panuturi na. Ubang ito na parang pero berbusti. Asang giat tiar sa luhut na kapag gabi ang pasorasan. Namin yang kanak di botone dengan sikyon terlububi ma iparlos ng losangan na di pakutan yung asa jumulo ma aluan dohonom kuha panaran di darang kusopon di darang dohon tutudi akapan ganina aluan dohon mo jolama ulang arong na mga muda-mudi pa majolama aduh mbajolo kupinar boruni o kita na maringana di bono-bono so kani ba ko patad permuncul tadi mau lihat mama nungga cikok hosen duduk kapag iwan na kami dari baga sa tikyok pe asa roha biyak kay botona suliyak ka na diyak na dudu nalaw manabi manang maliw so man aparo na marmula gabi matolo marmula oras matutu marmula makkala pulang kadalingan dari baga sa tikyope Roma habyak kaya anak ni boto ni number 1 akay boto na
Jadi mangido mahal bekas tikyo. Aku tungadong na lubi na hura. Dia pakuling nami. Dia nasa nasa waktu si hami. Asang kia jumula saya sa linguna. Asa tiar. Romer sudah kumuma na porta. Jadi ok tema. Asa may maduro sa sudah sabi-sabi. Asang kia asang sabi hami na porta bekas tikyo padaingon na. So kanima pasantan berkumpul. Agak memang kapan? Naik kita. Hari ini kami para cara belajar bagi dulu kita asa sadar kan. Tahu jalan asa dapat kita non lauli sebagai dan politik. Yang pertama kunci. Baik maju kontak asa lauli kami bagi dulu. Ahora te vamos a Awak kacang apa? Kau lihat yang mari hona tu, naik hot ni boleh segala. Jadi senari penuagen kami luar sebuparan di Bungulana dan sembilan kengalinan Marbona-bona. Nandot hangani bertuju, Sari Guraja, jala duduk kami luar sebunison. Alani karyam don asa mo itamar kuno ay episode. Dari rono ay kami siat tano perserahan siat Jakarta suak samuninang dakahang akan nuangen keluargata naro paran yo puta guru tatia bulan na di Sapirangmu do na di Pulindo na di Siamumu rapradinu kami mau sebison. Alani mau lihat madiho itu naburu. Jadi dihamun wae kadungaku unang jolo hamu holso api anggo unang alani prestasi di Napoleon dot alani karya di Napoleon na begitu jitu hasadan di roha dihita peparan di guru tatia bulan maribu tahun ma dihita tidak pernah dan belum pernah dalam sejarah nama bain wae kodang di parik sabungan di hutan Yoputa guru tatia bulan. Jadi mau lihat di hona boru mudah-mudahan masongan na di hari partubu na kingani jala tetap do na ustunto jala upangilo no atu ala dio puta buano kamu tuingana na seras jala tudolo na tipo oddo na boru pamau lihat ma suak sononi nang di holaiku amani hotni sebagai pendamping setia ho di botokku di na boruku na hotni mudah-mudahan ma amat tadi bata suak sononi nang salah dio puta na mangalea pasu-pasu dot akka berkat na uli tuho suak sononi nang tuker odamu nak sudah kita peparan dio puta guru tatia bulan boru dogot nang akka anak jadi sononi masih kami setabi dia kana tua-tua kunuangen peparan ini pemulana gabe kami misalnya siap pangarap to mangan siap tando perserahan lumut do sebenarnya roha itu sebagai bulakan amak ikon akan tua-tua dari soto sebenarnya nama mulu kami alai saya songon na agak tanda tanya au saya songon na hubereng songon na umpah do sipata angkini partubu siap juga silau raja mudah-mudahan
koreksi jalan memang tu koreksi tu diri mana na tu keluarga ku peparan ini pembulanan. Ba mau lihat ya mak? Ulang tu di bekasan hati-hati naik sino kono. Alai aladang terbiasa ikan mengungkapkan. Imo tokodora ahana termaktub dan di bekasan hati-hati namion. Alani alu-aluhom mamang perkusi. Ahama di bekasan roham kalau tersongodi dora dihami. Holana somalolo kami mengungkapkan di dalam akta panghiduan hatani nama ngido tu para kursi. Ba, atu sih masih, ba mau lihat ya?